L'iniziativa vuol proteggere la dignità dels animals da nits, sco ils ermens, ils porcs e las giainas, e scumendar l'allevament intensiv. L'import d'animals o de products d'animals dall'allevament intensiv doi venir scumendar. Il Cussegl federal ed il Parlament refusan l'iniziativa. Ils animals da nits saien già oz protegits fich bain. In scumont d'importar products dalla tegnida d'animals industriala saia difficil de realisar ed augmentia ils precs de bleras victualias. Da che se tracti en detai? Tenor il comité d'iniziativa vegn violar sistematicamain il beinstar dels animals en l'allevament intensiv. Per quai pretende l'iniziativa leges pli severas per ina tegnida e per ina chira dels animals da nits che correspunda a lur basegns. La possibilità de sortir en il liber, la grandezza maximala della gruppa per stala e la mezzia duen venir reguladas en moda pli severa. Las novas disposiziuns en la tegnida d'animals stoppien corresponder almain a las directivas da BioSuisse de l'an 2018. Ellas stoppien venir observadas da tut ils managis agriculs. Las novas disposiziuns valessen per importar animals e per products d'animals sco victualias cun ingredienzas d'origin animal. Ovs, carn, cagiel e latg u bain victualias sco pasta d'ovs, cigulata e pastizzeria che na corresponden bec a questas prescripziuns biologicas per la tegnida d'animals, na descessen bec pli venir importats en Svizra. Se l'iniziativa venis acceptada, aves il Parlament 3 ons temp de decretar las novas disposiziuns. Als managis agriculs pudessen però venir concedidas fases transitoricas de fin 25 ons, per exempel per adattar lur stalles. Per ils managis agriculs cegiunas l'iniziativa custs supplementars. Ils precs per carn, ovs, latg e cagiel desciassen pies augmentar. In scumont d'import violas plinavant cun vegnas de commerci internazionales, per exempel cun la UE. In eventuala reducziun del dumber d'animals aves però effects positivs, per exempel sin la svapur de substanzas nujaivlas en l'aria e de gas climatics. Tenor il comité ven la proteziun svizera dels animals savens designada sco exemplarica, ma en l'allevament intensiv aia la realitat in auter aspect. Ils animals vegnan mo tractats sco rauba e milis d'animals saien stuschats ensemmen e serats en halles. Passa 80 miliuns animals da nits saien vegnits engraschats e mazzats l'an 2021 en Svizra, quai saia quasi 50% da pli che avant 20 ons. Dall'iniziativa fissen pertucciats mo 5% dels managis agriculs, numnadamein ils managis industrials gronds, che stiatschen pli e pli ils bains purils tradizionals e che daten da pli pais al profit che al beinstar dels animals. Il Cussegl federal ed il Parlament refusan l'iniziativa. En Svizra saien la dignitat ed il beinstar da mincha singul animal protegits, independentemein del dumber d'animals che vegnan tegnits cuminaivlamain. Ultra da quai vegnan tegnits adina da pli animals da nits tenor lur basegns. Se l'iniziativa vegnis acceptada, s'augmentassen ils precs per las victualias. Quai tuccias oravant tut las consumentes ed ils consuments cun entradas bassas. I fis fich difficil e fich car de realisar ils standards biologics per las victualias importadas. En ils pajais da derivanza stuessen venir endrizzats systems de controlla che cegiunassen gronds custs. Per quests motivs recommandan il Cussegl federal ed il Parlament de refusar l'iniziativa.